Loud music. Ayaw pag tinago akon ano matimay daw. Umabot nga dahapon to nga magiging waray la. Kailangan pa mamatit opinion hit iba kung an magpapaupay aton ray iba kung di kita atuhi. Tanan nga problema nga umabot bayai an mga panhitabo na magraot na bagan. Ikaw an nagbubuoting kapalaran nga da waray natin bukabularot kamalasan diba. Gidaan na astika anak kong trasag dila. Ayaw ikaw pag iba maupay na pag kita kung ano man na naada imo perfecto. Maaram ka naman na usala ito naghimo paglakat na bagan. Waray dara nga problema diretsyo pagkitaan hingyap punterya ha. Ayaw pagtugot nga imhingyap mautod nga daan imo kaluyahan mahimo mo nga kusog nga kusog. Diretsyon paglakad, ayaw na pangita pag matumbanghan. Ipakita irangan bisa nanunumulpot para ila ito kay perfecto na. Kay perfecto na ang tao nga nagitan mo di daka Imo akon ano, an magpapalipay imo'y pagpadara hityakan. Hit iba nga tao diri angay na mahulog. Imbis naman iguro kaya mo na umangat. Ang shot isulod na ulo kay waray makakasaway ha imo nga bisan na hino. Ikawit nagbubukot, hit kapalaran imo waray ka mga ngadlo ko pag hinadlok lahit imo sanglit. Ayaw pagtugot nga tugtog ka ladida. Ipakita ito kung anoan imo may da. Kaya aton kalibutan uso it mga sadista diri angay magpadara bisan damo it na kontratapon ha imo sarili nga imo makakaya. Importante may daka kalugaringon nga marka nga nagpapakita na diri kala basta-basta kay waray katumugot na imhingyap mautod nga dan imo kaluyahan mahimo mo nga kusog. Diretsyon paglakad, ayaw na pangita pag matumbanghan. Ipakita irangan bisa nanunumulpot para ila ito kay perfecto na. Kay perfecto na ang tao nga nagitan mo di daka Bisan ano't mahina mo dapat padayon ka labro. Tapos tim kalugaringon ayaw hit iba nga tao kay dida ito haim kalugaringon matikang. Padayong paglakat ayaw padarat kalisa nga mga waray mahimo akinabuhi. Tanan kita patay-patay waray ha aton lugi igawas. An kalayo nga adat imuna-huna nga naparong tungod na imo mga luha. Buhat ngan ipakita kung ano't kakayahan. Ayaw pagtugot nga hapaglakat mabayaan pamatia. Itaada sulod tim kasing-kasing tanggala. Itaada timuna-huna nga maglain kay waray upay kung maundang kadayon. Mga natikangan mo sige ipadayon. Ayaw pagtugot nga imo hingyap mautod nga dat imo kaluyaan mahimo mo na usok. Diretsyon paglakad,